Ndabashuje. Iyi ni Inside of Africa, YouTube channel ibagera mu nguni zose z'isi. Tugaruka ku bintu byinshi bitandukanye, siporo, politiki, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Icyo mwisabira kanda subscribe, like, share na comment, bori tugumane. Hashize imyaka myinshi na nyiragatekeri kuva football iri moderne yashingwa mu kinyejana rya 19 mu 1863. Ishingirwa i Londres mu Bwongereza. Nyuma yo gushingwa kwa FA Football Association yashingiwe i London mu Bwongereza muri uwo mwaka mvuze. Umukino mpuzamahanga wa mbere wabaye mu 1872 uhuza Ubwongereza na Scotland. Ni uko football yakwiye mu bice by'isi yose mu myaka yakurikiyeho. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu bintu bidasanzwe byabaye muri football, ibigo bigoye kuzongera guca ndetse n'ibintu byabaye bigoye kuzongera gusubirwamo. Umukinnyi witwa Litod niyo mukinnyi wabonye ikarita itukura yihuse cyane mu mateka y'isi. Umukinnyi wakinaga ikipe ya Cross Farm Park Celtic yabonye ikarita itukura ku isegonda rya kabiri gusa ry'umukino. Nyuma y'uko umusifuzi yahushye mu ifirimbi, umukinnyi agasakuza cyane yavuga amagambo menshi, yitotomba umusifuzi agahita amuhaye ikarita itukura agahita asohoka mu kibuga. Ubwo ikipe yari igiye gukina indi minota 90 yari isigaye, abakinnyi bari batuzuye basize umunwa w'umukinnyi wayo Litod. 2013 habaye iki? 2013 habaye ibintu azibajyana mu mateka ya football. 2013 umuzamu w'ikipe ya Stoke City ubwo bakinaga na Southampton 2013 muri shampiyona y'Abongereza. Uyu muzamu yahagaze mu kibuga cye nibwo yateraga ishoti rirerire cyane yita rihukira mu izamu rya adversaire. Niyo mukinnyi ku isi watsinze igitego ateye ishoti rya kure kuko ryagiye metero 91 na santimetero 9 kugira ngo riruhukire mu rushundura. Biza kurangira iyo kipe ya Southampton itsinzwe na Stoke City kuri icyo gitego cyabaye ishoti rirerire. Abandi muntu kuri Israel mari batera igitego batsinda igitego kuri iryo shoti y'uburebure ringana gutyo. Bakibaza ngo ryari rimeze rite. Umukinnyi witwa Paolo Di Canio yarahagaze ubwo yari ageze imbere y'izamu agiye gutsinda igitego nyuma yo kubona ko umuzamu aryamye hasi kandi umusifuzi atigeze asifura. Byagenze bite? Uyu mukinnyi yashenze hafi ikipe yose. Umuzamu w'ikipe adversaire yari yavunitse niko byavugwaga, ariko ntabwo umusifuzi yari yarigeze abibona, ahubwo umukinnyi yahisemo kuryama hasi. Ubwo ndavuga umunyezamu. Abakinnyi bakomeje gukina nibwo uno mukino w'ino kipe ari we Paolo Di Canio yakingaga abakinnyi bose kugeza kuri ba defenseur. Nibwo yageze imbere y'izamu wenyine agiye gutsinda igitego, abona umuzamu aryamye hasi ariko umusifuzi atigeze asifura. Yahisemo guhagarara afata umupira mu ntoki ahita asubira inyuma, bituma adatsinda igitego. Byabasha cyane abafana b'ikipe yakiniraga ndetse bamwe bamwita umugambanyi w'ikipe, batangira kuvuga ko yatamiye ubwo yariye ruswa, ariko byagaragaje ko ari umukinnyi wari ufite urukundo. Niyo mukinnyi wabaye ku isi yarema wagiye impuhwe adversaire kandi umusifuzi atigeze yamubuza gutsinda. Byaje kurangira umukinnyi yamaye cyane, bamufata nk'intwari, abandi bamufata nk'ikigwari cyatumye ikipe ye idashobora gutsinda igitego kandi yari ifite ubushobozi ndetse n'amahirwe. Akandi gigo kabaye ni akahigo kabaye 2016. Habaye iki muri uno mwaka? Niho muri uno mwaka habaye umukino wamaze igihe kinini cyane mu mateka y'isi. Umukino wabaye amasaha 108, ubwo ni ukuvuga iminsi 4 n'ibice 5, ubwo ni iminsi 4 n'amasaha 12 agize umunsi. N'umukino wahuje amakipe yo mu Bwongereza ubwo bakusanyaga inkunga yo gushakashaka uko babona amafaranga yo gukora ubushakashatsi kuri kanseri. Umukino warangiye ikipe imwe itsinze ibitego 1009 kuri 874 ya ngenzi yayo ariyo wari wahanganye adversaire. Niyo mukinnyi wakinaga ko kuba waramaze igihe kinini, kuba waramaze amasaha 108, kandi iyo byakabije ubundi umukino ntabwo ugomba kurenza iminota 90 bakongeraho indi wenda itarenze 10 cyangwa 15.
cyangwa se bakongeraho 30 iyo bagiye muri prolongation iyo byakomeye. The fastest hat-trick in football. 1964 habaye iki? Habaye ibintu bitari byarigeze kubaho muri isi ya rurema. Habaye ibintu bitangaje cyane. Ubwo umukinnyi w'umunya Scotland Tom Ross ukina ikipe ya Ross County yatsindaga hat-trick iye ya mbere, ndetse hat-trick yabaye yihuse cyane mu mateka y'isi kuko yatsinze hat-trick mu manota masegonda 90 gusa, ubwo ni umunota umwe n'igice. Uyu mukinnyi yatsinze ino hat-trick mu 1964. Kagahigo na wundi muntu waregeze agaca, ndetse na wundi muntu warigeze abikora, ndetse anaza hafi ye basi bakoresheje amasegonda 100 cyangwa amasegonda 120, ariko no mukinnyi yakoresheje amasegonda 90 gusa atsinda ibitego 3. Byatumye aguma ari umuntu wenyine yakoze akagahigo, ndetse bigoye ko hari umuntu uzongera guca akahigo nk'aka. Umukinnyi Kazuyoshi Miura, uyu mukinnyi ni umukinnyi w'Umuyapani. Ni umukinnyi ufite agahigo kuba ari umukinnyi ushaje cyane ku isi, kuko ni umukinnyi ufite imyaka 50 irenga, ariko akaba agikina football nk'abigize umwuga mu ikipe ya Yokohama. Uyu mukinnyi azwi ku izina rya King Kazu. Uyu mukinnyi yashyagaye ejo bundi ya 17 ubwo yatsindaga igitego mu gikombe ikipe y'igihugu, ikipe ye ya Yokohama yakinaga muri ikipe muri shampiyona y'iwabo. Uyu mugabo yatsinze iki gitego ubwo yari afite imyaka 50. Ubu ngubu uyu mugabo agejeje imyaka 55 irenga ayikina umupira w'amaguru. Niyo mugabo ukuze cyane ku isi uyikina umupira w'amaguru nk'ababigize umwuga. Luis Suarez yakoze ibintu biteye ubwoba, yakoze ibintu bitazongera gukorwa na buri umwe wese ku isi. Ni agahigo yakoze mu gikombe cy'isi cya 2010 cyabereye muri South Africa, ngo ni muri Afurika y'Epfo. Habaye iki? Byagenze bite? Ikipe ye ya Uruguay yakinaga n'ikipe ya Ghana. Byaje kurangira ikipe ya Uruguay itsinze ikipe ya Ghana. Ku makosa yabaye ubwo ikipe y'igihugu ya Ghana yatsindaga igitego, ariko kigeze mu izamu neza umukinnyi Luis Suarez afatisha umupira intoki, arawukamata rwose nk'ukamita ibishyimbo cyangwa ibirayi. Umupira arawufata arawujugunya. Byaje kurangira haba ikarita, ndetse ikipe ibona penalty. Kubera ugushyuha kwishi no guta umutwe no guserera, baje gusha ino penalty. Biza kurangira bagiye muri penalty shootout. Birangira ikipe ya Uruguay ikomeza muri kimwe cya kabiri, kuko bakinaga kimwe cya kane igikombe cy'isi. Bivuze ko Ghana ariyo kipe ya mbere yo muri Afurika igeze mu gikombe cy'isi muri kimwe cya kane kuva igikombe cy'isi cyatangira gukina. Ariko nyuma yaho kipe ya Maroc yaje gukora agahigo ko yageze mu kimwe cya kabiri igikombe cy'isi, mu gikombe cy'isi giheruka cya 2022. Luis Suarez yatashye arimbwa nk'intwari ku banya Uruguay, ariko ku banyagana bamufata nk'umwanzi wabo, ndetse na n'ubu baramuvuga kuko yanze kubava mu mutwe, yabereye nk'isereri. Robert Lewandowski yakoze ibintu byinshi bitangaje. Ni umukinnyi n'ubu ngubu ugikina, ariko ibyo yakoze bihora byandikwa mu mateka y'isi, ndetse na wundi muntu urongera kubikora. Umukinnyi ubwo yakinaga ikipe ya Bayern Munich 2015, ikipe ya Bayern Munich yakinaga n'ikipe ya Wolfsburg. Uyu mukinnyi ntabwo yabanje mu kibuga, yinjiye mu kibuga asimbuye. Uyu mukinnyi nyuma yo kwinjira mu kibuga yatsinze ibitego 5 mu minota 9. Mbega kwihuta. Na wundi mukinnyi warigeze yatsinda ibitego 5 mu minota 9 kuva football yabaho. Uyu mugabo yanitse akagahigo, ndetse biragoye ko undi mugabo cyangwa undi mukinnyi ku isi uzakora akagahigo kuva football yabaho ndetse kugeza irangiye. Ariko birashoboka kuko abana bakivuka bafite impano ni benshi. Biragoye ndetse ariko birashoboka. Umukinnyi witwa Stéphane Debaze 1995 yakoze ibintu bitari byarigeze bikorwa n'undi uwo ari we wese. Yakoze ibintu biteye ubwoba, yakoze ibintu bitangaje. Yatashye afite isoni n'ikimwaro, ndetse yabuze n'ahaca. Uyu mukinnyi wakinaga ikipe ya Geminio Ekelen ubwo yakinaga n'ikipe ya Anderlecht 1995. Umukinnyi yitsinze ibitego 3 byose ubwo yitsinda ikipe ye ya Germain Ekelen ubwo bakinaga na Anderlecht. Byaje kurangira uyu mukinnyi yitsinze ibitego 3 byose, ariko atsindiye ikipe ye agatego kamwe. Biza kurangira ikipe itakaje ku bitego 3-1, ariko uyu mukinnyi ahora yandikwa mu mateka y'isi kubera ukuntu yitsinze ibitego 3 byose mu mukino umwe.
nta wundi mukinnyi ku isi wigeze ubikora ndetse biranagoye ko hari undi mukinnyi uzabikora. Undi mukinnyi wari warigeze gukora ibintu nk'ibyo basi akaza hafi ye, umukinnyi wakinaga ikipe ya Aston Villa ubwo bakinaga na Everton. Umukinnyi yatsinze ibitego 4 ariko bibiri abyitsindira ikipe ye, ibindi bibiri yabitsinda adversaire. Gusa nta wundi muntu wigeze ukora ibintu nk'ibi uretse uno mugabo De Bruyne. Ricky Spalagia yakoze ibintu nawe bitangaje, yakoze ibintu bigoye kuzongera gusubirwamo kuri iyi si y'abazima ya football. Uyu mugabo yakiniye amakipe abiri icyarimwe, ikipe ye n'indi kipe bari bahanganye ngo na adversaire. Yakiniye ikipe ye ariko yagera imbere y'izamu agatsinda igitego cy'ikipe ye, agahita afata umupira n'ubundi akajya kuhatakira iyo kipe yindi. Byaje kurangira aya makipe yombi ayakiniye umukino bise testimonial game. Uyu mukino byaje kurangira uyu mukinnyi yashinze mu makipe yombi ayatsindira ibitego. Nta wundi muntu ku isi wari wigeze akora ibintu nk'ibi, ndetse biranagoye cyane ko undi muntu uzongera akabikora. Mu mwaka w'1954 Miracle of the Ben, Western Germany, habaye ibitangaza. Ubwongereza, Ubudage, Espagne, Ubufaransa baritabiriye igikombe cy'isi, ariko Abadage bahabaga amahirwe menshi yo kugitwara. Bari bakomeye cyane, bari abahanga, bari bafite imbaraga zitangaje, bafite abakinnyi bagezweho muri icyo gihe, bafite squad imeze neza kandi squad yuzuye. Nibwo Ubudage bwakinnye na Hongiriya, ni mu gikombe bakinaga. Ikipe y'igihugu y'Ubudage yizewe cyane, ndetse ababetinga bari bamaze kuyishyiriraho menshi ndetse n'akayabo. Mbese amakompanyi abetinga cyangwa acuruza imikino y'amahirwe nta mahirwe na make bari bahaye Hongiriya, ko Ubudage buri maze iminsi buca bigacika mu Burayi, butsinda Ubufaransa, butsinda Ubwongereza. Buri bizeye ko buri butsinde iyo kipe ya Hongiriya aho byajya bikagera. Imvura yagwa itagwa, izuba ryava ritava, bari bizeye ko Ubudage bugomba gutsinda, baba tuzi cyangwa buzuye, baba bishaka cyangwa batabishaka. Bari bizeye ko ikipe y'Ubudage yagombaga gutsinda mu gikombe cy'isi cya finali. Ubwo bari bageze ku mukino wa nyuma, ikipe y'igihugu ya Hongiriya yatunguye Abadage, ikora ibintu itari yarigeze ikora cyane, yafatwaga nka underdog. Nimvuga underdog ubyumve, ni ikipe iri hasi cyane ku buryo isuzugurwa. Ni gufata ikipe yo mu cyiciro cya gatanu ukayihuza n'ikipe yo mu cyiciro cya mbere, ikipe imeze neza iri gutwara ibikombe. Ubwo ikipe yo mu cya mbere ubwiseye kuri butsinde, imvura yagwa itagwa, ariko Abadage byarangiye batakaje. Hongiriya itsinda ibitego 8-3. Byabaye ikibazo cyane ku buryo Ubudage bw'Uburengerazuba bwatakaje igikombe. Ubwo Hongiriya itwara icyo gikombe itsinze Ubudage. Iyo nkuru yandikwa mu mateka ya football y'isi, n'ubu nta wundi muntu cyangwa indi kipe irakora agahigo nk'ako. Diego Maradona, Hand of God. Iyo umuntu avuze Diego Armando Maradona, umukinnyi w'umunya-Argentine, uhita wumva Hand of God. Uyu mugabo mu 1986 mu gikombe cy'isi, ngo ni muri 1/4, ubwo ikipe ya Argentine yakinaga n'Abongereza, umukinnyi Armando Maradona yatsinze igitego cyatumye isi yose ihaguruka, cyatumye abantu bakunda football bahumuka, cyatumye abantu barira, cyatumye abantu barabishimye, cyatumye abantu buzuye imihanda barigaragambye. Kino gitego Armando Maradona yatsindishije ukuboko. Uwo muri 1/4 uyu mukinnyi yatsindishije kino gitego ukuboko, ariko umusifuzi ntiyabibona. Stade yuzuye abafana, stade yuzuye yakubise, abantu baje kureba Abongereza, baje kureba na Argentine. Stade yari irimo abantu benshi batabarika, stade yari yuzuye birengeje urugero. Gusa byatangaje abantu ukuntu uyu mugabo Armando Maradona yatsinze igitego cy'ukuboko bikarangira cyemewe. Muri 5 gusa atsinze iki gitego, yatsinze abadefenseri hafi ya bose, arongera atsinda ikindi gitego. Umukino byarangiye Armando Maradona habayemo man of the match. 2015-2016 muri iyo sezo ya football mu ikipe ya Leicester City bari mu byishimo bikomeye, kuko ino kipe itarabaga amahirwe yo gutwara igikombe ndetse n'icy'umunege ari kugitwara. Iyi kipe yakinaga muri Premier League. Iki Premier League yarimo za Man City, Arsenal, Chelsea, Manchester United, andi makipe yose akomeye nka Liverpool. Yari yariteguye cyane, yaraguze abakinnyi imihanda yose, afite squad yuzuye cyane ipatse ku buryo bari bumvaga ko imwe muri zo izatwara igikombe.
Leicester City nawe yaga amahirwe. Nta muntu n'umwe ashobora gutekereza ko Leicester City yabikora, ndetse n'umuzozi ntabwo yabirotaga, ntabwo ari kuryama ngo ibitekereze, kuko ari guhita ikanguka ikavuga ko irose nabi. Byaje kurangira muri ino sezo itwaye igikombe ihanyije amahanga, ihinyije abantu bose batakiraga urutega, yahinyije abantu bose bumvaga ko itabishobora, ndetse yabaye urugero rwiza ko nta hantu kure habaho Imana itakura umuntu. Ikipe ya Leicester City yatwaye igikombe, iba ikipe ya mbere muri Premier League yakoze ibintu nk'ibi, igatwara igikombe nta mahirwe na make yahabwaga. Akandi gahigo kabaye 2017, greatest comeback, ni comeback yabayeho mu mateka y'isi itari yarigeze kubaho. Ikipe ya Barcelona yagiye gukina n'ikipe ya Paris Saint-Germain bakinira i Paris. Imatch yarangiye Paris Saint-Germain itsinze ibitego 4-0 bwa Barcelona. Abakinnyi ba Barcelona batashye nta cyizere bafite, abafana ba Barcelona nabo batangiye kurira, ndetse n'abatoza ba Barcelona babona ko bidashoboka. Paris Saint-Germain yatangiye kubara ibya round yakurikiragaho, ubwo hari muri kimwe cya 16, ubwo Barcelona yari yatangiye kuvuga ko ivuyemo, ariko yari kiri umukino wundi wo kwishyura. Byagenze bite? Mu gihugu cya Espagne ku stade ya Barça Camp Nou, Barcelona yakiriye ikipe ya Paris Saint-Germain. Byaje kurangira umupira urangiye ari ibitego 6 bya Barcelona kuri kimwe cya Paris Saint-Germain. Biza gutungura benshi, biza kurangira aggregate ari ibitego 6 bya Barcelona kuri 5 bya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain nibwo yegukanye yatsinzwe, Barcelona ikegukana intsinzi. Ibi bintu byabaye no comeback imeze gutya, super comeback ntabwo yarigeze ibaho mu mateka y'isi, ariko byarangiye Barcelona ikomeje. Niyo mpamvu bavuga ngo ntukihebe burya ritararenga, kuko biba bigishoboka. Nimvuga Pele murumva uwo ari we, mwese muramuzi, nyakwigendera aherutse kwitaba Imana mu minsi yavuga. Ni umugabo isi yose izahora yibuka kubera ibintu yakoze. 1958, 1962, 1970 yatwaye ibikombe by'isi 3 muri myaka maze kubabwira. Naho ndi umukinnyi ku isi wari warigeze abikora, ndetse biranagoye ko ari umukinnyi wundi uzabikora. Umukinnyi ejo mundi nibwo yitabye Imana, nibwo bamushyinguye, ndetse bategeka ko amakipe cyangwa se ibihugu bigira amastade bimwitirira. Nibwo mu Rwanda bamwe bifashe Kigali Stadium bakayita Kigali Play Stadium kubera ibikorwa uyu mugabo yakoze. Mwaka 1969 uno mugabo yatsinze igitego cy'igihumbi ubwo yakinaye ikipe ya Santos. Nta wundi muntu ku isi wari watsinda ibitego 1000 mu mateka ya football, kuko nuri hafi ye ni Cristiano Ronaldo, kandi we ntabwo arabigeza, arabura ibitego byinshi, arabura ibitego 100, kuko ubu ngubu afite ibitego 900. Birashoboka ko wenda azabikora cyangwa undi muntu azabikora, ariko Pele yakoze ibintu bitari byarakozwe na buri umwe wese, ndetse bigoye ko hari undi muntu uzongera akabikora. Niyo mpamvu afatwa nk'umuntu w'umugabo muri football, man of the football, man of the game, man of the match, man of the city, man of the team, man of the cups. No mugabo yakoze ibintu byose, atwaye ibikombe, ariko yakoze agahigo kandi ko kuba ari umukinnyi wabayeho mwiza ukomeye ku isi, utarigeze akina amakipe akomeye cyane y'u Burayi, kuko yakiniye ikipe yo muri Brazil wabo ya Santos igihe kirekire, imyaka yose yakinnye, bigatuma atagurwa n'andi makipe, kuko iyo kipe yakizamananiza itegeka ko n'ahandi hantu Pele yagombaga kujya. 2012 habaye kandi gahogo, Lionel Messi record. Lionel Messi yatsinze ibitego 73 mu mwaka umwe w'imikino. Nta wundi muntu ku isi wari wabikora, ndetse kubikora bizagorana ko umukinnyi umwe atsinda ibitego 73 mu mwaka umwe. Uyu mugabo Lionel Messi wo muri Argentine ngubu ugikina umupira w'amaguru yatsinze ibitego 73 muri shampiyona, ndetse no mu mikino yindi ikipe ya Barcelona yitabiriye. Uyu mugabo yakoze ibintu by'ibitangaza, niyo mpamvu azahora yibukwa n'uduhigo twinshi yagiye aca, ariko kano gahigo kari mu duhigo nta wundi muntu biteze ko azagakuraho vuba, kuko byagoranye cyane, kuko na mbere yuko atangira gukina football nta wundi muntu warigeze abikora. Basi ngo atsinde 65 cyangwa se 70, ariko Cristiano Ronaldo byateganyijwe ko yari kuzakora ako gahigo we yadahura n'ibibazo bitandukanye yahuye nabyo. Gusa Cristiano Ronaldo warabahanganye nawe yemera ko Messi nawe ari umuntu uzi gukina kandi gutsinda ibitego byari ibintu bye.
Mu 1990 mu gikombe cy'isi cyabaye, umukinnyi witwa Gary Lineker yakoze ibintu bitari byarigeze bikorwa na buri umwe ku isi. Yakoze ibintu biteye isoni, yakoze ibintu bitangaje, yakoze ibintu muri football abantu bose bazahora bibuka. Nta wundi muntu bitezwe ko azabikora vuba, ariko birashoboka football nta muntu umenya ibyayo. Ushobora no kumva ngo hari uwabikoze, ariko ubu ngubu mu gihe nta wundi muntu wabikora, n'umugabo Lineker yakoze ibintu bitangaje. Ku munota wa 46 ubwo ni umukino wari ugitangira, ngo ni mita ya kabiri, uyu mugabo yanyaye mu kibuga. Uyu mugabo yakuyemo ikabutura anyara mu kibuga imbere y'abafana buzuye stade, ibihumbi n'ibihumbi baje kureba amakipe yabo bikundiraga. Uyu mukinnyi w'umwongereza yavuze ko yanyaye mu kibuga, ngo ni nyuma y'umukino bamuhaye interview kubera ko mu nda hamuryaga, kwifata biramunanira ahitamo kunyara mu kibuga. Gusa yakomeje gukina akimara kunyara mu kibuga, umukino urinda urangira, ndetse n'ikarita umusifuzi yigeze amuha. Cristiano Ronaldo ni umugabo wakoze ibintu byinshi bitandukanye mu mateka ya football ku isi. Ni umugabo ukundwa n'abantu batari bake, ndetse kuko n'ubu ngubu ni ukukirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza kuri ubu ngubu uyu mugabo ejo bundi yujuje abamukurikira basaga miliyari ku mbuga ze nkoranyambaga zose. Uyu mugabo yakoze uduhigo dutandukanye, harimo nk'aka yakoze bigoye ko undi muntu uzongera akagakora kuri iyi si ya rurema. Ni umugabo watsinze ibitego kuri buri munota w'umukino. Kugira ngo byumve neza, uyu mugabo yatsinze ibitego kuri buri munota w'umukino. Umukino ugirwa n'iminota 90 udashyizeho iy'inyongera. Uyu mugabo yatsinze igitego ku munota wa mbere, agitsinda ku wa kabiri, agatsinda ku wa gatatu, agatsinda ku wa kane, gutyo kugeza ku munota wa 90 yatsinze igitego. Mbese nta munota ubaho mu mukino atigeze yatsindaho igitego. Uno mugabo Cristiano Ronaldo, niyo mpamvu kano gahigo kugaca bizagorana. Nta wundi muntu kuri iyi si ya rurema wari warigeze akora ibintu nk'ibi, ndetse banagoye cyane ko undi muntu uzakora kano gahigo Cristiano Ronaldo yakoze. Akandi gahigo kabaye gatangaje ndetse kanababaje mu 1994 mu gikombe cy'isi, umukinnyi witwa Andrés Escobar yaguye n'isanganya. Umudefanseri w'ikipe y'igihugu ya Colombia, Andrés Escobar, uyu mukinnyi yitsinze igitego umukino ikipe y'igihugu ya Colombia yakinagamo n'indi kipe iri bahanganye. Byaje kurangira n'umukinnyi ku ikosa ryakozwe nawe yitsinze igitego, biza kurangira ikipe ye ivuye mu marushanwa y'igikombe cy'isi. Birangira abafana bagize agahinda kenshi, ndetse baramurakarira cyane. Niko gutaye ubu bafite isoni z'ibyo yakoze, ariko nawe yari afite agahinda kuko yakundaga ikipe ye ya Colombia. Byaje kurangira abafana bamutangiriye mu nzira baramwica. Umukinnyi baramwishe, baramunize, birangira apfuye koko azize igitego yitsinze atabishaka. Nuko byagenze, isi yose ihora mu marira mu minsi yose yakurikiyeho, kugeza na n'ubu bamwe tubizi turacyamwibuka tukababara. N'umugabo Andrés Escobar yababaje abantu benshi kuko kwitsinda igitego atabishaka bikamuviramo urupfu. Agahigo kandi tugiye gusorezaho ni umugabo witwa John Bolidge. Uyu mugabo John Bolidge yakoze ibintu bitari byarigeze bikorwa kuri iyi si ya rurema muri football, ndetse biragoye cyane ko undi muntu uzongera akabikora. Uno mugabo John Bolidge yakinnye imikino 2 mu munsi umwe, kandi akinira amakipe atandukanye. Uno mugabo w'umwongereza ni umuzamu w'umwongereza, kandi akaba n'umunyabigwi w'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Uno mugabo yakinnye imikino 2 ikomeye, ubona amarushanwa yari akomeye. Uno mugabo mu 1925 ubwo yakinaga ikipe ya Blackburn Bridge, akinnye mu gitondo akina ino kipe ye, ndetse nyuma ya saa sita aragenda ajya gukina indi kipe bari baturanye, nayo yikinira saa sita. Uno mugabo yabaye umugabo wa mbere cyangwa umukinnyi wa mbere kuri iyi si ya rurema waciye kano gahigo ko gukinira amakipe 2 atandukanye mu munsi umwe, dore ko bigoye ko undi muntu kuri iyi si ya rurema wakora ibi bintu, ndetse nta n'undi muntu wabikoze imbere ye. N'umugabo byagaragaje stamina, urukundo yari afite football. Byaje kurangira uyu mugabo yanditswe mu bitabo no mu duhigo, kuko ubu ngubu nta wundi muntu ku isi wigeze akora ibi bintu nk'ibyo uno mugabo yakoze. Uyu ni umusozo w'iki kiganiro twabateguriye. Iki ni ikiganiro mugezweho na Inside of Africa. Mujye mukurikira ibiganiro byacu, mukore subscribe. Turabakunda cyane kandi tuhoza ku mutima. Icyo dushaka ni gukora ibyiza mukunda. Ibyo muzadusaba byose tuzabikora. Niba ufite ikibazo wakwandika muri comment section.